svima ljudi, danas radimo Listerin challenge, ali ovo nije Listerin, ovo je Koltorio. Sada sam gledao video od Ere i on je rekao da radimo taj challenge, a ja nemam Listerin, ja imam ovaj kurac, nije to ga džabu. Šta je pojenta ovog challenge? Da, uzmijemo čep, etnemo tu, naljemo ga, nalijemo pun čašu. Tu odložiti sa strane. Ako ne vidje, da mi ovo okrenemo. Evo ga. Vidite, puna čašća nije baš do kraja. Jeb ga. Ok. Idemo popiti. Pičku materno. Ružan osjećaj, da. Jezik boli, ženje djecu. Ok, evo da. To je taj Solutorio challenge, to jest Listerin, isti kurac, isto je sve za zube. Jeben osjećaj. Ok, ljudi, ja mislim da to bilo to i vidimo se u sljedeću. Ćao!